Ihan hana rape victim gi photograph Thagatluba amagi mathakta legal action lawkhatnaba DJP da khangankhre. Mayang Imphal gi gang rape case ta laikhidrabi victim asigi photo ihan hana upload tawrakhiba miyoi adugi mathakta legal action lawkhatnaba Manipur Human Rights Commission na DJP da khangankhre. Mayang Imphal gi laibak thiba thokdok adu da laikhidraba chahi nauribi nupi macha adugi masak takthokpaga mari leinana Youth Forum for Protection of Human Rights ki president na Manipur Human Rights Commission da POCSO A ki section 23 amasung IPC ki section 228 ki makhada action lawkhanaba case ama register tawrakhibaga loinana commission na masigi proceeding paikhatuna Manipur Police ki DGP da victim asigi photograph ihan hana upload tawrakhiba miyoi adugi mathakta legal action lawkhanaba direction pikhi makhatana commission asigi maikaidagi DGP da district singi SP singda local club maira paibi youth amadi mairoi singda mari leinaba law singi matangda miyam da mayek sengna khanganaba awareness program pangthoknaba advice tawnaba khangankhre NSCN-IM da Naga Meeyam na Thajaba Thamlambadu Leitre NSCN-IM na matam amada uniqueness of Naga history gi claim da Naga gi Meeyam na sagol e haina nungai na leramba NSCN-IM makoina Naga gi history manghanbadagi Naga Meeyam na Thajaba du mangkhre NSCN-IM na Naga gi history manghanbadagi Zeliangrong family asisu masigi victim oidi haina Zeliangrong body na thadorokpa cherol amana haire Serol asina makatana haribana matam amada yamna sakti leiba body ama oiramba Manipur da based tawba UNC amasung Nagaland da based tawba Naga hoho NSCN-IM gi dictator da chatlubadagi hojikti Naga political issue asigi victim oide Jemi Liangmai Rongmai na chingba dialectical group sing asigi lusingba singi haina claim tawramba sing amadi Joint Tribal Council na Naga solution asigi final agreement sign tawnabaga makoigi asoiba sing adu soidana realize tawrakhigani hairi amaromdana government of India na British colonial rule gi yotlingdagi nanthokuna India gi freedom movement ki damak hypo jadona na kathokhiba amasung Indian freedom movement ta Rani Gaidelu na piramba contribution kaya adu Indian government na kaufam thokte hairakle Sri Lanka da sibagi dandi pi khraba mihatpagi convict ta khraba miyoi amabu lawmaker oina wasak lawkhre Sri Lanka da mi hatpagi convict taraba sibagi dandi pi khraba miyoi amabu Parliament lawmaker oina wasak lawkhre haina official source amana phongdokle Sri Lanka gi court na pikhiba rule amada leibak asigi parliament ki member chaniga kunmanga asigi manungda miyoi adubu lawmaker oina wasak lawbada athingba piba yaroi haina rule pikhibani Sri Lanka gi parliament ta khwaidagi chawba United People's Force ki lawmaker oina mi hatpagi convict taraba miyoi adu wasak lawkhibani Speaker Mahinda Yapa Abe Wardena na hairibana mi hatpagi convict takraba Premlal Jaya Sakerabu wasak lawkiba matamda parliament tiliba lawmaker kaya amana thawong adubu yaningdaba uladuna mapanda thokhi Ratnapura district ki lawmaker oina Premlal Jaya Sakerabu wasak lawkibani Jaya Sakera hairiba miyoi asi ing 2015 gi January thada pangthokiba president election gi mangoina na activist Sunil Parera ko miyoi ama hatkibagi dama convict taribani mahak sivagi dandi supi kre Sri Lanka gi oinadi ing lising amaga chamapan humudra taruki matamdagi hauraga laibak asida kanagumba sibagi dandi pi khraba miyoi amabu hatkiva laikhidri adubu mamang sahida leramba government nadi sibagi dandi pi khraba miyoi sing hanabagi thaurang tawragani haina lauthokhrabani Sri Lanka gi opposition legislature singna mi hatpagi convict taduna sibagi dandi pi khraba miyoi amabu parliament ki member oina wasak lawkhibagi thawong adubu yaningdaba uladuna amuba salsing lengjumda yanduna protest tawki Sri Lanka People's Front SLPF na parliamentary candidate oina Jaya Sakerabu nominate tawrakhibani mamang sahida pangthokhiba election da SLPF na landslide oina mikhalda mai pakhi Jaya Sakerabu parliament ta elect tawkhiba candidate chamaga nifumanga gi manungda ama oikhi hairi SLPF hairiba party asi Rajpaksa gi machin manau oiriba Gotabaya amadi Mahinda chalaibani Masin Manau asina Sri Lanka gi president amadi prime minister gi phamsu mathang sitna pairibani hairi China India border da nongmai kapadagi PLA na thengnana ba khongthang paikhatle China India border da nongmai kapkhibagi thogdokki matung tarakpada PLA na counter measure lokhatle haina official source amana phongdokle India gi lanmi singna pangong tasole ki kha thangba torban gi sarukta lansinduna changsilaklaga Chinese border patrol tamna warning shot kapkhi China gi senior colonel Jangsuili Koba People's Liberation Army Western Theater Command gi spokesman oriba miyoi asina haikhibada India gi lanmi singna China gi Tibet Autonomous Region gi manung chan leiriba nongpok thangba Ladakh ki sarukta niyam kaina sangsilaklaga thawong adu satharakhibani amadi thogdok adu chayol anigi matam asida ani suba thogdok oide PLA gi lanmi sing aduna India gi side ka negotiate tawduna leiriba irang adu santi oina loisinna ba hotnari India gi maikai dagi de thogdok adu gi matangda confirm tawkhre adubu thoirokpa akupa warol na chingbadi pikhidri
थौदोक अदुदा मिसी मिना अमदी असोक अपन यावब्रा हाइबदुसु मयेक सिंगना फोंदोक्तरी इंडिया अमदी चाइना की डिफेंस मिनिस्टर सिंगना मॉस्कोदा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की साइड लाइन्स दा उनखिबा नुमित हुमनी सोंथरबा मतुंगदा थौदोक असि थोखिबनी नाकल अनि की मरक्ता बॉर्डर परिंग इरांग थौदोक सिंग पांगथोक चाउथोहंदनबा यानबा पुरखरबनी हाइदि रामानंददा लाख मंगा पीख्रे हौजी किडनी अनिमक सिजनबा यादना सिज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लांगोल द लाइकन अदुना लेरिबा निंगथौजम रामानंदा मोइरांगांग का अवांग लेकाइगे लायेंगबदा मतेंग ओइननबा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ना लुपा लाख मंगा की सेंफम पीख्रे सेंफम असि मिनिस्ट्री की पंडित दीन दयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन की मखादा पीबनी सही तरा निपान खक्तंगारिबा फुटबॉल सानरोय रामानंदना सही असिगी हौरकपदा मसा नुंगाइरक्तबदगी लायेंगबा हौबदा किडनी अनि सिजनबा याद्रे हाइबा खंगलखिबनी मरकी मिखलगी फॉर्मल कैंपेन हौख्रे सीएम न वांजिंगदा बोट खोंख्रे लाकदौरिबा नवेंबर थादा पांगथोकपा याना लेरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की केंद्र खरगी मरकी मिखल असिदा यावरिबा 34 वांजिंग टेंथा केंद्र की ओइना बीजेपी की मिरेप ओइना पुथोकना होनरिबा केंद्र असिगी हानागी एमएलए पाउनम ब्रोजेन की बोट खोंबा ngasiदगी चीफ मिनिस्टर नोंथोमम बिरेना हौनबी मतुंग इना हौदोखरे बीजेपी वांजिंग टेंथा मंडल न सिल्लगा केंद्र की मनुंग चन्ना सापम खुलगी मिपुन संगदा एसओपी की कांगलोन सिंगा न पांगथोकपा मरकी मिखल की बोट खोंबा हौदोकपगी थौरम अदुदा वांगांगबदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हंदा कांग्रेस पार्टी दगी रिजाइन तौखिबा एमएलए सिंग अमदी लेंगाक असिबु सगोतखिबा सगोलबन केंद्र की कांग्रेस एमएलए पुना मियोय तारेटपु कथोकपा ngamba लुचिंगबा ngakतनी हाइना सिंथाखि चीफ मिनिस्टर ना हाई हौजिक लेंगाक असि कंदबा यादि हाइबा अचेतपा फिरेपका लोइनना एमएलए फमदगी रिजाइन तौरिबा असिदगी हेना चाउबा कथोकपा अमा मुक लेट्रे हाइरिबा एमएलए सिंग असि मियामगी खनबा मियामगी असेंगबा लुचिंगबा ngakतनी मणिपुर की पोवारीदा अमुक्ता थोखिद्रिबा एमएलए सिंगी कथोकपनी हाइखि रिजाइन तौखिबा एमएलए सिंग मियामगी मिहुत ओइना अमुक हना थागतपिरा उहाइना बोट खोमलदुना लमदम असिदा मारा चेटपा लेंगाक अमा थंबा तंगाई फदे हाइना चीफ मिनिस्टर न फोंदोखि वांखई केंद्र की एमएलए ओ हेनरी की मिंग पलदुना चीफ मिनिस्टर न हाई हंदक राज्य सभा की मिखलदा मनुंग अमसुंग मपाल की फोर्स कयाना बीजेपी की मिरेप ओइखिबा इनिंगथौ सना जावबबु माई पाखंदनबा कन्ना होनरकपदा एक्स एमएलए हेनरी ना सीबा चंगबा खंगदना लेंगाक असिबु सगोतखिबा दुगुम्बा कथोकपगी स्पिरिट अदु मतौ तमजनिंगाइनि मियामगी मिहुत ओइरिबा असि मियामगी याइफनबा थबक दौनबनि हाइबा वाखलोंदा खोंग थांगलिबा एमएलए सिंग मियामना मखा ताना सगोतपियु हाइखि लेंगाक असिना चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की टेंगबांग सीएम एचडी कार्ड हौदोक्तुना लुपा लाख अनि फाउबा लेमना लायेंगबा फंगहल्ले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना आयुष्मान भारत हौदोक्पिदुना लुपा लाख मंगा फाउबा लेमना लायेंगबा फंगहल्ले मसिगी मथक्ता स्कीम कया अमसु हौदोक्तुना मियाम नुंगाइना लैनबा होनरी गवर्नमेंट हाइबसिदी मियाम नुंगाइहनबा अदुनी असिगुम्बा मियामबु नुंगाइहनबा थौरांग कया पाइखतलिबा बीजेपी पार्टी असि मापांगल कलहनबा ताई हाइखि चीफ मिनिस्टर ना हाई अइखोय आईएलपी फंगनी हाइबसि खल्लुद्रबनी अदुबु सेंटर की लुसिंगबसिंगदा निंगथीना वाखल ताहनबदगी लुसिंगबसिंग अदुना लमदम असिगी मियामबु लुमना लौदुना आईएलपी चटनबा स्टेट अमा ओहनबिरे हंदक्ता माइनर इरिगेशन की प्रोजेक्ट मयाम अमा यात्रा हुंदुना चही चुप्पा इसिंग फंगंदुना लौ लोकपा हेक लोइबगा लौफम सिंग मांगहंदना अमदी चिंजाकता मिपाल तांगदनबा थबक पाइखतले इकुई कुइदना लाइरिक हैरबा थबक फंगद्रिबा नहासिंगी येंगलगा स्टार्टअप स्कीम की फॉर्म सुथाबा हौरगनी हाइखि तेन खरबा चही अहुमगा मखाई असिदा हौजिक लेंगाक असिना सेंबत सागलिबसिंग मियामना लैनबियो ममांगी लेंगाकी मतमदा माइनॉरिटी मुस्लिम नमना खुंदारिबा लिलोंगदा कैथेल अमा फाउबा साबिरमदे हौजिकी लेंगाक असिनदि लिलोंगदा इमा कैथेल अमा साबा हौदुना हौजिक लोइसिलकदौरे असिगुम्बा इमा कैथेल सिंगदसु साख्रे असुमना चिंगी लमदा खुंगंग सिंगदा लेपा लैतना चाखोट थौरांगी थबक कया पाइखतली हाइनसु फोंदोखि मरा चेटपा लेंगाक अमा थमनबा होनबदा बीजेपी खक्तगी ओइबा लेंगाक अमा थंबा मथौ ताई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना बीजेपी की स्टेबल गवर्नमेंट अमा लैरबनिना मियामगी ओइबा थबक कया निंगतमना तौबा ngamliba asini मणिपुर दसु बीजेपी खक्तगी ओइबा गवर्नमेंट अमा चही 10 खक पिबियो कया यामना अहोंगबा पुरकपा ngambage हाइबदु मियामना यंगबियो हाइखि पांजिंग टेंथागी हौजिक एमएलए लैतबनिना सीएम असि केंद्र असिगी अनौबा मिहुत अमनि हाइना खनबिरो हाइना केंद्र असिगी मियामगी थमोय फाजिलदुना सीएम ना हाइ केंद्र असिगी खोंजोम कैथेल अथुबा मतमदा साबा हौरगनी खोंजोमदगी टेक्सम ताबा आईबीआर लंबी असिसु सेमलगनी दरकार लैरबदी पाक्थोकनबा सुखनगनी खोंजोम तुरेल असिसु नौना तौनबा खनरगनी हाइबा वाफम सिंगसु चीफ मिनिस्टर एन बिरेना थमखि मिरेप ओइगदौरिबा पौनम ब्रोजेना हाइ मियामगी अपामबदु खुदक्ता पीबा ngamba अदुबु राजनीति हाइबनी मियामना नुंसिबीबा अदुना ngasi मिखल अदुमक थेंगनबगी पांगल थौना हापिरि मियामगी तौबिमल मतम चुप्पदा काउजरोय मियामना नुंसिबियु हंदक एमएलए फमदगी रिजाइन तौरिबा असि केंद्र असिगी चाकोट थौरांग पाइखतपा ngamnabani हाइखि ngasi कैंपेन अदुदा वांखई एसिगी एक्स एमएलए ओ हेनरी अमदी लमसांग केंद्र की एमएलए
S Rajena tongan tongan ba wafam kaya phongdokhi ngasigi campaign hogdokpa aduda kairau kendra gi MLA L Rameswar Konthokjam kendra gi MLA Dr Sapam Ranjan amadi BJP Thawal district ki maru oiba luchingba sing saruk yakhi